gong na thana nung na taksa kham le taksa chau lu to wangin har sat nei lo tok ve thinem I har san sukyang turin Mizoram apma sabre le omchun world number 1 Ceragem Korean thermal massager beti kalok me sha tir vekche Azul Spine Healthcare Center Kulikon Bajaj showroom opposite he kholi kan kola technology sang tak mangin imamo anga encoder se in scanner le projector kengtel bokani naw pangkum sari chingchung lamtan he kholi man the ania side effects eng maum lawani kan kholi medical device class B certified ni in rule thana spinal cord halole slip disc le tan a thale a spinal cord in amamo tak therapy apek mai baga taksa atisia oma achhoka hatiza khai thiteni Center ahan kan patients te hi professional staff training chuang wakin an vil rei thina ni Holy leidu tatan Mizoram authorized dealer omchun kan ni a after sales and service thatak pek che kanin tiam renge alei thilo tatan center ahan therapy alak theya tin a ho chwa thereng bokani installation a har sadna omlawa mamumo ang sela ko thereng kan ni a tin AMC area chunga han free delivery kan ti theya AMC area pona po service kan pe therenge Shisel na chazok in a Tainan, Ceragem Core Chatak Tak Omna, Izol Spine Healthcare Center, Hilo Bel Siang Vengi Donya. Zonet Chung Quatet Chibai Vekule, Infiamna Chanchin Thar Ilawai Thangu, NJW Mizoram Super League Season Som Pakhana Khelmeka, Final Khel Anita A Game 1 Khalati Bialin. Zemabok Basketball Club anne Nizan Khan Mizoram Basketball manga in alasang dar NJY Mizoram Super League season som pakhatna final kheltan aniya heta hian khalati biale Zemabok Basketball Club tein machonin quarter khanna khalati bial hian som pakwa som parukin an la a quarter ma sabera tang hian team pani khela mu namin an tang leya bawro ka sang le amuna fans tam tak pung khomin chuchon in khel atinga inom zuwala quarter ni na somni pare som pakwain khalati bial bokhin an la chun zom quarter masa pani khalati bel hin an laka wangin Zemabok laga hian an chan a tham hasa a ma se quarter thumna somni pakha som paruka Zemabok lamin an lak vele ta ka wangin quarter lina Zemabok dan le thau thai in be seina asang zuwala quarter lina som pakwa som pani Zemabok hin an la chun zom tabok ti chuan quarter pa ngai quarter li atangin quarter ni veve an la a an point tho chua ain za chia point samsari panga veve an thok chua ka chunung jok anam lo hei wang hian overtime period khel chun zom niin overtime period a hian som pahnih pakwain khalati bial hi an chungdung ta zoka khalati bial hian somret pasari somret pali in point thomin Zemabok Basketball Club hi an hne ta sham ani khalati bial in hena an chan theinan hian makhel akhim michelan point somni pahnih thok chuakin player mal point thok chuak tam berania ani hian rebound tum som pakhat le assist tum ni anei telani ani baka hian vanla thazwalan point somni pakhat thok chuakin ache thaleya ani hian rebound tum thum le assist tum nga anei tel Emmanuel Viel ompuya point som ni thok chuaka rebound tum sari le assist tum ni nayin ani pathum hian TBL tan an tholok zuala player dang point som thok chuakling anom lovani Zemabok lama hian Brian Su Tomaran point som ni pakhat thok chuakin player mal point thok chuak tam berniin a tholok bera ani hian rebound tum som pali le assist tum ni anei tel bok ani baka hian Carl James Snyderan point som pakwa thok chuakin rebound tum ruk anei tela laro puyan point som pariat thok chuakin rebound tum thum le assist tum ruk anei tel bok ani pathum hian Zemabok tan an tholok zuala ma se an team hi nena an chanpui zo talawani NJY Mizoram Super League season som pakhatna final game 2 hi naktuk ni ngani jana hian Ardeng Trauma Indoor Stadium a khelchun zom turania heta hian khalati bial hi an chakle ani chuan anni hi an champion to maidona Zemabok hi an chakani ero chuan final game 3 khelin Inrin ni jana champion ti chiang turin anin machan thun zom atul don ani heti lai hian cricket manga in elna NECDC Interstate Friendship Cup Men's Under 19 khelmeka Mizoram Under 19 team te chuan Arunachal Pradesh wicket ruka nei semi final anin vokai ta a Sovima Nagalena in khela hin Arunachal Pradesh sito sa chakin bolvok masakan thlanga over somthum paret point pani mangin ranza somthum pani an siama an vain an out man veka Mizoram hian target dan hi velein over somni pali point pani atangin ranza somthum pathum antlina target dan antlin ta ka wang hian Mizoram hi wicket rukin an chakta ani he match hian Chilarin fela chon wicket nga lain Mizoram tan atholok leya ran somni pathum chau apea man of the match thlan ani
Mizoram team hin Arunachal Pradesh an machon ma hian Sikkim an machona wicket serin an hneya Sikkim khan over somli parupoin pakhat mangin raja somnga pathum an siama Mizoram in an bet line over somthum pakwa match ti toini in target po an revise ja somthum pakhata atlaniam over somni pali point pali an mangtin Mizoram hian target an nei hitlinin raja somthum pahni an siama wicket serin Sikkim hian hneya tichuan Arunachal Pradesh ne lein semi final a Mizoram team hi anin landon ta ani Nizana UEFA Champions League season kalmeka quarter final match li khel tur atangin match ni khelania Arsenal le Bayern Munich in an king puite an ne Nizan khan UEFA Champions League season kalmeka quarter final khel tan anita a match ni khelni in Portugal Sporting khelmola Arsenal an lengluta goal khatlutin mikhwal team Arsenal hi sikhat fain an chakani kolomson hi minisam ko pakhanna hun pek bela kai havarchan akhungania he gol lu theina tur hian Gabriel Martinelli an atholok leya velam sira bol changin mualai lama atlan lu pui nuwa vengtu nei laukai Havertz thataka bol pasin German forward hian penalty area chung changin apet gola Arsenal hian nena hlutak changin second leg an mani khelmola khel ani huna gol khan nei sa chungin bul an tan theidon ta ani first leg match hian Sporting hian goal an khung teu thin leya gol khamte po pet perin Arsenal goalkeeper David Raya an na haw tak anei fowa ma se Gunners goalkeeper hi ache thada wangin he match hian player of the match hial thanania Sporting hian hun tha an nei te gola an chantir theidalova Arsenal po hian goal dang khung belna rem chang an neya goal khamte po an per ve boka ma se goal khat bak nei theita bik lovin team pani in thlauna goal khat margin ani taria Arsenal hi din mun tha zoka ding tari ma sela second leg khelma bak alo ma wangin in thlada thei an nilova goal khat margin chau an in thlauna ani awangin team pani tan film khur chunjom atul don ani Nizana in kheldanga Real Madrid in Bayern Munich mikhwalin goal thum aluta he match hian Bayern hin bulan chan tha hun tirlama Hurricane an chance thatak siam chuakin an defender Upamecano an akhoral thunga Real Madrid left back Carrera san goal line shula tangin apet chuakani heminu hian Bayern in ball changtam chunzomin Real Madrid hi apet jokan niya ma se Real Madrid hian counter attack atangin na takin an chule thina Bayern hin goal an chua teu thin le farsa fa hian team pani ten goal an khung thei lok lova hun top don nei minute somli pakhanna goal lu chawin Bayern Munich hian Luis Diaz mangin man shuaya he goal lu theina tur hian Hurricane le Serge Gnabry ten an tholok leya mual lai atangin Real Madrid lar hnung an su honga velam sir atanga penalty area atlan lut Luis Diaz tan pet nuam tur takin Serge Gnabry an bola pasa Colombian forward hian Bayern hruaina goal akhung ta ani hunchan vea Bayern hian sikhat fain man shuaya second half an tan deuh chau tia Bayern hian goal an khung bel le ngal bok Hurricane an penalty area pona tangin goal akhunga he goal lu theina tur hian Bayern midfielder Pavlovic an tholoka Real Madrid left back Carrera san bola changlai lak sakin Michael Olise apasa Olise an penalty area alu pui nuin penalty area pona mun all no khatu Hurricane bola pasa Hurricane an khumwang lawin voi khata golama petin Bayern goal ni na akhung ani Bayern hian Sydney Fire ma an shoi nu po hian an attack chunjom zela Real Madrid po hian an norve bok Real Madrid hian second half man so na an goal bo ana zuala goal po thok chuak ta nge in minute somsari palina Arnold the cross ball atangin Kylian Mbappe an sipora su thena heminu po hian goal dang alu bel teu thin le ma se team pani te hian khung bel thei thalawin Real Madrid khelmola Bayern Munich hi goal ni goal khatin an chaka second leg khelani huna Bayern hin an mani muala goal khata ma roi sa chungin Real Madrid hi an mikhwal thei don ta ani he match hian player cha thaber man of the match Bayern Munich goalkeeper Manuel Neuer thanania Neuer hian Real Madrid ina goal an khung tur engemuzat adan saka he match hian player cha thaber ani zanina quarter final match khelma bak pani an khel chunjom dona darsom pani lechan vea arwala khel tur niin Barcelona le Atletico Madrid anin machonanga PSG in Liverpool an mikhwal don bokani quarter final second leg hi Karthara hian khel le ngal turania thole ni zan le nilai ni zana te an khel le don ani NBA season kalmek chu tukin khan khel chunjom ni in game engemuzat khel ani NBA season kalmek chu tukin khan khel chunjom ni in game engemuzat khelania hengjinga hian season mangtha jinga mi Houston Rockets in Phoenix Suns an neya quarter khanna Suns he somthum pasari somni pakhata lain bultan thajok ma sela quarter nina Rockets hian somthum pathum somnin an la vele ngala
quarter thumna pai somni pasari ve thok chuakin quarter lingna rocket chen somthum paria somni pakhatin an la ve le thung quarter li atangin rocket chen quarter ni an la a bultan thalo jok ni ma sela phoenix san si le thalin za som pakwa za panga in an chakani rocket chin nena an chan theinan hin player te an khel thatlanga an jinga hian Kevin Duranan pai somni pali thok chuakin rebound tum le assist tum thum anei tela Amen Thompson an pai somni pani rebound tum som pakhat le assist tum riat na yin Zabari Smith Junior an pai somni rebound tum luk le assist tum khat anei tela anni pathum hian an tho lok zual ani tukina in kheldanga Timberwolves in za somni pali za palia Pacers nein Bulls in za somni pakwa somko pariarin Wizards an neya Nets in somko paruk somko Bucks nein Raptors in za somni pakha somko panga in Heat an neya Pelicans in za somnga paruk za somthum pasaria Jazz nein Celtics in za som pathum za panin Hornets an neya Golden State Warriors in za som za panga Kings nein Thunder in za somni pathum somret pasarin Lakers an neya Clippers in za som paruk za pathumin Mavericks an ne bokani tihian Eastern Conference a Pistons in Mashwayin Celtics in andota an hnoya hian Knicks Cavaliers Hawks Raptors le Philadelphia 10 andot boka Western Conference a Thunder in Mashwayin San Antonio Spurs Nuggets Lakers Rockets 10 dotin an hnoya hian Timberwolves Suns le Clippers te an ombokani tihian NBA season kalmeka playoff qualified to te hi Western Conference atangin Oklahoma City Thunder an niya San Antonio Spurs Denver Nuggets Los Angeles Lakers Houston Rockets le Timberwolves te hi an niboka Eastern Conference a Boston Celtics Cleveland Cavaliers New York Knicks le Detroit Pistons te hi playoff qualified to te an ni khati zong kha tun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani e Kong na thana nung na taksa kham le taksa chau lu to kawangin har sat nei lo tok ve thinem I har san su kyang turin Mizoram apma sabe le omchun world number 1 Ceragem Korean thermal massager beti kalok me sha tir vek che Azul Spine Healthcare Center Kulikon Bajaj Showroom opposite he kholi kan kola technology sang tak mangin imamo anga encoder se in scanner le projector kengtel bokani naw pangkum sari chingchung lamtan he kholi man the ania side effects eng maum lawani kan kholi medical device class B certified ni in rule thana spinal cord halole slip disc le tan acha he a spinal cord in amamo tak therapy apek mai baga taksa atisia oma achoka hatiza khai thiteni Center ahian kan patients te hi professional staff training chuang wakin an vir rei thin ani Holy leitu tatan Mizoram authorized dealer omchun kan ni a after sales and service thatak pek che kanin tiam renge alei thilo tatan center ahian therapy alak theya tin a ho chwa thei reng bokani installation a har satna omlawa mamumo ang sela ko thei reng kan ni a tin AMC area chunga hen free delivery kan ti theya AMC area pona po service kan pe thei renge Shisel na chazok in ay thainan, Ceragem ko chatak tak omna, Azul Spine Healthcare Center Hilobel siyang vengi doon niya.